da bomo še močnejši. V zadnjem času sem ratal veliki prijatelj z ljudmi iz Sove, zlasti Vizir ekipo, sporočam jih, da boste morali mednarodno sodelovati, če me boste hoteli zasledovati, več ne povem. Dobro, zdaj, nekaj dni sem imel problem s tem, ok, imamo novega obrambnega ministra, novi obrambni minister je, ne obrambni, finančni minister je obramboslovec. Najprej se mi je to zdelo nekoliko čudno, kako, zakaj zdaj obramboslovec finančni minister, ampak veste, če malo gledate, Musomeli se vsemi pogovarja, gospod predsednik vlade gre v Bruselj, poobljublja gor in dol, seveda rabimo obramboslovca za finančnega ministra zato, da varuje interese kapitala, saj to je logično, zato ga rabimo, dobro. Ko pa če, zdaj na nas je, da se odločimo, a hočemo imeti, da prevladujo interesi kapitala ali ne. Jaz nisem ravno za to, vi se odločite sami. Dobro, dosti ljudi je, jaz sem ogromno govoril, ajde malo fiskulture, dajte stopiti vsi malo bliže, da nas bo zgledal vse manj, nekaj 12 000, dajmo se malo stisniti, da nas bo zgledal manj. Nekoliko pozneje bomo imeli tam z drugega konca reflektore. Veste, moramo biti tudi samozaščitni. Vi ste bili na Južni, jaz sem tle okrog hodil, prešteval Samarice, enih 120 sem jih naštel, kar dosti jih je zadaj za vlado. Govoril sem z operativnim gospodom Robocapom, sem rekel, pogledajte, zakaj nas strašite, kaj zdaj to pomeni, a se bojite, a nas boste branili, a nas boste napadali. Rekel je, citiram, zaenkrat vam ne morem še dati odgovora. Tle dol, v bližini parlamenta sem videl nešto SMB boja, veste, jaz sem ena zadnja generacija, JNA normalna, sem vprašal, ja, kaj pa imate to? Pred časom smo imeli te debate, veste, ali lahko vojska sodeluje ali ne, so rekli, da imajo reflektore, nas bojo osvetlili. Slovenska vojska, prosim, ne nam podarjati solzivca. Hvala. Zdaj boste pa videli, da se res kloniram, gledajte, malo svetlobe rabim, tle piše Zagreb bere Terček. Pazi sad, drugarice in drugovi Slovenci, neoliberalna agenda raztočila je lokalne ekonomije, ispraznila novčanike srednje klase i uvela bankarski teror nad običnim građanima. Dala je maha i političkoj korumpiranoj oligarhiji, koja situaciju koristi za ostvarivanje vlastitih ciljeva i koristi, taj se proces događa globalno i globalno mu se mora i pristupiti da ga se zaustavi. Novac, pohlep, diskvalifikacije, brezčutnost zamenila su moralnost, humanizam i duh solidarnosti i zajedništva. Pa ne ide. Odbijamo. Naša zajednička poruka je jasna. Izvinjavam se Slovencima, ovdje piše sa velikim slovima, kako vi kažete, kako se to kaže, već sam zaboravio, ali mislim, moram da se derem, nemojte me oglobiti. Pohlep i mržnja neće proći! No pasaran! Puno vam hvala, nisam baš u boji sa vašim predsjednikom, ali ipak. Vaš prvi i drugi ustanak globalno su izazvali veliku pažnju i pokazali kako se obračunati sa korumpiranim političarima. Vaše držanje je bilo odlučno i odmjereno, a poruku koju ste poslali svima pokazala je da snaga jedne grupe ljudi može mijenjati politični život. Verujemo da će sljedeći ustanak možda biti onaj koji će pokrenuti društveno-ekonomske odnose prema društvu u kojem će vladati zajedništvo, solidarnost i harmonija. Građanska akcija Zagreb, puno hvala, vidimo se Slovenci, drago mi je.